bwanyuma y'abantu bantungamo kutura bari kwetenga itaji rya Kyamuhunga People's Sacco jete chaps eshara zabo hati yazigarukirwemo bwanyuma yo kubiyiguriraho itaji omutawuni kanso yantungamo. Abandi bayembatera umuhanda biza Kyamuhunga Bushenyi, abandi batera umuhanda bazarubare mwene nabo batushaba kandi ito tubire ntukereba baja ngo urugendo rwababera hari kandi abashubuza binji baryomu nibatunga roni zitu ayitugambira hati bamemba baryo mutawuneji already nibinji batuja ngo kumwakutwereza itaje ryitu ntungamo ubuhereza bukatwika hihi mukaba mwatuyamba munonga ntubahamiza ngo iwayegita haba members ba chaps tori kwiza kwefuza no iza kushemererwa abo kwita itukuza ureba empindukansia nebaho tureba nango abashomera nibe yongera tureba abantu amatungo nige yongera aba bashabira abanyantungamo kwetungura bari kwejunisa chaps ahabwo buhereza bwabo kugira ngo nibururu rwa buryomwe omukwetungura tero maranga abantu bantungamo abahingi abarisa mwize tubahezo buhereza bwa loans entungo keje gumere kukanyise sente so tubasaba mwize tune loans ze bukabingi mucire branch twagiteka usanga abakoza barabagamira kimwe cyona kandi loans zibonire chaps sayit kumanya ne amaremya ka 28 mbuhereza kandi ubutabuhereza cyonka ubuhereza bwo mutindo bw'amana munonga Sacco ya chaps hati yahise amataje abiri mu district yantungamo eya Rubare nayibigwireho mutawuni kanso yantungamo kandi batugambirana za loans ezibari kuza kuhereza abantu akwantu manyanga abantu bita binje n'abahinji so wano hinga no risa iyo ntukwakira kimwe kandi ntukwereza twine loans ezabashubuzi ati ngo muri ntungamo mu nyabura kwere no rano ndekero ni cyango cya miliyoni magashatu magana 5 magana 10 so buri yomwe business yo kwe kwingana wa miliyoni 5 abashubuzi mwe na marauke nyona yakira chaps banka ahabwa benefits zayo unaza comparinga na sako ziriyo munashanga 85 koze nareba pasenti yayo ninje icya kandi ne dealinga n'abahinje n'abarisi chaps twinohereza ubwo kuyamba abantu bitkutungo obuhereza ahasimu zabo nangwa nayinde gambira turiyo mu final stages zo kugira ngo tugire agencies otakwetaga kugira ngo noza kuronda na nesumu bitoronde agent akuri hiyo tungohereza bwa chaps. Sacco ya chaps nemwe muri za sacco esingire yo buhereza omukwera abantu baburijo okwetungura mu Uganda chairman wa board Paul Kahiji asimire president ekiyakozire okusasira za sacco zona omushoro gw'emyaka 10 ubwo mushoro guyatushasire gukora iseje abo kwa sacco zona waza kwetegereza abantu baguzire motoka zo kwasa sacco kutambuzo buhereza abantu bayombeka za offices abantu bagura furniture abantu bayugura amataja ganda hato no turebo muri ntungama hatwija mbwenu akakahumura ko yatwiremo katuyambere munonga nicyo tukushabira ngo nayo tuhongera makanda akahumuro ke myaka 10 hatu sacco nzija kwama ushange aho hatu waza kureba ba memba abakuganyirwa mu musakozi umuyihanga ryona nibinje munonga. Sacco enkure ya chaps neshangwa muri Butare omuri district ya Bushenyi beito bina mataji minjo kwetorora ankole na Kigezi gasha kwa Sheikh Abdulatif.